tun chum chu kan rin kan pathian vanami hian ama ring tu te hi hele kanom lai ngei po hian amal somna nasata kamin burin sang taka min da ve chinani ti chiang em tu kumsang ni somni pakhat chunga Khawvel-a Pathian Rawngbawltu Hausa zwalnia Forbes magazine nan tarlan mi som te hi lo thlir haule donila soichan ma in miro puile chetlat nanga tak chanchin nga tak anni hloma wangin aki pakoya shoot bek na hunom don lova tunge anni ti sha chianan an chanchin tlang lon kan shoot zar donia an thu soi ingai thlak chin te po kha an lo tel nol mai theinia chuan an hausak na hi aturu hlom em wangin chhut swal pal pheng phung te a lo om si a chu wangin a rupi ang zong ni lo a dollar ang zongin karon soi mai anga a cheng ang zonga shetel chak reu tan chuan he thu buat sai lai hian US dollar khatle cheng somsari pali le poisa somli panga hi ain hen tok vela in lo puntir chin mai donya o Khawvel-a Rawngbawltu ber somna din hun hautu hi American pastor Lakewood Kaushanaloi Joel Scott Austin ani hi chu shelo mang kan omin karing lo a ming shelem lo po in a mel tal hi chu kan mel shat for ome ani hi tun laya a Khawvel pumang hua pa pathian thushil tular le mi e ber te zinga mi ani a thu soi chen khatte po hi mizo chunga le lin chona omnol ani engpo ni se Joel Austin hi kumsang khazakwa sumruk pathum March ninga Khan Houston Texas US alo pianga tuna hian kumsom nga pariata upa ani me kani Victoria Austin nen kumsang khazakwa sumriat pasari Khan in nein anupui nen hian fa pahni anei mek bok kumsang khazakwa somkwa pakukuma chang Khan apadin Lakewood Kaushana chuan pastor na achel chana mipui ma in lanin mun shanga pathian thushilin awak chuak china chunga asar mun shang te chu TV le internet vela te pek chwale chini in en tu po anga viau chin tuna hian an chung kwa in River Oaks sa in ro pui tak US dollar maktadwai som point panga hu zeta an cheng meka a hausak na hi US dollar maktadwai somli pahni borvel anga chut sakani a heti lai hian sai chen khat phei chuan Joel Austin a hausak na hi US dollar million somruk borvel angin antar lang boka ma se Forbes magazine hautarlan hi arin tlak zok turangayani pastor ni in mun shanga thushil chin ani a larviau po ni se engtin nge chutiang zat sumle pai nein a hausak viau thei kan lo ti ani mai thei a chan na chu Joel Austin hi mi pui ma in lanin pathian thu asoi chin ani ringot lova nun kai shwai thei tu tur lekha bu chatak tak po ziak china henga lekha bu te hi ashal swak na sa in min an hlutle chin buka Khawvel-a lekha bushal nember pol ani phazak zak chin chuwangin a lekha bushal na chang ringot po hian ala lut nem thokhatle ang ti chu ashiat mai ome chu mai baka Joel Austin hian a Rawngbawlna pastor na achel mek hi pathian Rawngbawlna tak angain senior pastor ani na wangwanga aloi na Kaushana tanga lo nei adu lo bokani Chris oyak hilom pastor Chris tia shat loma kumsang khazakwa somruk pathum December ni saria edo Nigeria piangpo hi namai lo takani Love World Incorporate Christ Embassy tia shatbok Lagos Nigeria mi hi amadin ni in president din hun alo America ama pual hian International School of Ministry ti chudinin abuai pui pa boka ani po hi pathian thushila wak chuak chin ani a ti dam Rawngbawlna ani na sa lebok kumsang ni pangakuma Nigeria a Good Friday Miracle ti thupui manga ti dam Rawngbawlna ani chumpe hi chuan mi pui makta duai thum point pangangot zupung khoma mole Nigeria ra mai baka Ghana South Africa UK US le Canada lama te hian a fe chuak na sa hle a Rawngbawlnan hian social media a mangchang kai thiam hle boka Twitter le FB lama po follower makta duai chuang ve ani hemi mang hian Khawvel ram shanga Christian tenen po anin be pop chale a chumai baka ama pual hian smartphone messenger King's chat ti chu anei rap bok tin a hausak na hi US dollar maktadwai somnga point pasari huvel anga chhut ni in tun din hmuna Khawvel-a Pathian Rawngbawltu ber pakwana din hmun haumek tu ani
kumsang khazakwa somnga pahni December ni ni a Jaffa Israel lo piang pathian thusil tular tak benihin po hi shelo kanomang omlove kumsom nia upa ani lai kumsang khazakwa somsari pahni khan pathiana siam tharna changin akumle kumsang khazakwa somsari pathuma chang khan rongbolin a fe chuak chana ti dam rongbol na keng tel ani wangte po hi ni mana a rongbol na hi alar chakin adar zau chakle a akal na pianga mi pui antlim ngek nguk zel mai ni kumsang khazakwa somriat pathum khan Orlando Christian Center ti chudinin he a ministry kaltlang hian mun sang sanga Miracles Crusade ane china soito angin akal na pianga hian pathian thulama tui hale taksadam na be se mi pui noi tam takte chuan anbor thut reng mai ni a ministry kaltlang vek hian khovel mun sang sanga chom dol na le chanpui na po ansem chuak na sa chin le a pathian thu soin talk show te po ane chin Christian le khabu tam tak aziak to bok tundin huna hian a hosak na hi US dollar makta dwai somruk pathum bor vel ani mek bok hetiang taka pathian rongbol tular le mi te ti dam tu hinima se ei lawa dotlat pol oi lem lo pol hi mitam tak anom ve thunga ati dam rongbol na nei chin dan chungchanga po hian soi neu tama alem mai ni in andam hlen tak ngai lo ni in an soi na sa lebok Redeem Christ of God Lagos Nigerian Pastor Enoch Adeboy kumsang khazakwa somli pahni March ni apiang po hian sumle pailama malsom na adong nemrura a hosak na hi US dollar maktadwai somruk pakwa point pathum hu vel anga chut sak ni in Khawvel-a Rawngbawltu sumlalut nember pasari na din mun haumek tu ani Pathian Rawngbawltu ani na baka hian maths athiam le a PhD holder ni in University of Lagos po mathematics zirtir tu angin athok chin aloi na kaushan Redeem Church of God a hian kumsang khazakwa somsari panga khan pastor tan nim ngi ani a arongbol na chu atuin thanem angai chin le heiwang hian anulama phei chuan full time a Rawngbawltu rin University a professor na chel mek te chu aban san pha hialani me chethat chia angai thelo hle a Twitter le Insta account lama po asoina sa theile me chia chuan rongbol an thiam turani a me chethat chia rongbol po thiam lo chu nei lo ngam ro a chan chu engtik lai po a pon lama chu ei chhuareng chu in zo lawang ti in aziak china heiwang hian me chethlawang ho tu in ti activist tam takte chuan an ei lo lebo Marion Gordon Pat Robertson tia shatlo zok kumsang khazakwa somthum July ni somhne pahnia Virginia US apiang Regent University a Chancellor ni laile Christian Broadcasting Network a Chairman ni lai po hi pathian thusil tolar le mi pui ma a inlan jing takani sermon thiam tak ani na pialama hian zol nei ani boka thil thleng tur mu shiat lok theina nein voi tam tak alowring mulok dikto chin ani kumsang khazakwa somriat pariat kuma US presidential election nei ani don po khan Republican Party achangin ading ve a hemia wang hian aloi na kaushan Southern Baptist ani na zong te chu aphaweka ma se atling zo talawani nima se pafing le veng watak ani na pia lama pathian chi mi ani na te US ram chunga Christian te thlawang hawa atong chwa chin na te awang hian ngai sang tu le zui tu anga viau thung le khaburo tling le hlu tak tak ziak nualin heng ale khabu zia te po hi ashal nem chin le a chumai baka Christian Channel 700 Club tia hian host angin ain lan chin bok tundin huna a hausak na hi US dollar makta duai za pakhat point pangalai ani albok Pastor Ayodele Aritse Jafor hi Nigerian marthanglam Imo State anti chung Oweri muna The World of Life Bible kaushan din tu ani a The Pentecostal Fellowship of Nigeria hian kumngalai National President din mun achel tobok Nigeria pumhua pa Christian Polian tak The Christian Association of Nigeria CAN a hian President ani bok hetiang takadin mun sang ho phale kaushan po din raptu ani wang te po hinyang a hausak na po hi US dollar maktaduai za som pakhat zet ni in Khawvel-a Pathian Rawngbawltu Hausa ber pangana din mun haumek tu ani
Shepherd Bushiri Major 1 emo Prophet Shepherd tia siatlo February ni somni kumsang khazakwa somriat pathum kuma Bushiri Maloya piang Enlightened Christian Gathering kaushan din tu po hi Maloya Pathian Thushil tularle mi nga event lo takania motivational speaker le ziak mi ni in sumdong mi anitelbok a kaushan din Enlightened Christian Gathering kaushan hian Pretoria South Africa headquarter an neya Khawvel mun shanga branch engemu zat an neibok heng muna te hian ni tin mi sang tela changa sing tel te mi umai te chu anron kal khom chin chumai baka Prophet Shepherd hian kaushan chu sumdon na emo achung ko chom na na man chu thil diklova sha in ama pol hian investment company Shepherd Bushiri investment ti chu andin boka chuti line ani pui hi Rawngbawltu Hausa langsar zinga chuan ming hliaw na nga pol takani HIV/AIDS ti dam thei nia in soya ati dam le thei tak tak silo wangin Botswana ho phei chuan an ramalu hial te po an lo phal lo to china abula cho ei man ringo tatan po cheng tam tak la china te po an lo pu to boka investment scheme oi lo tak tak ni ni khatsung lek lekin ale tin apung don ti vel manga kaushan mi te bum china an pu boka son thla ka pu na te thuam no man pelawa pu na te po alo tong to chin ani kumsang ni som pakwa February ni khat po khan anupui nen hian South Africa Directorate of Priority Investigation te chuan poisa chungchanga mi bum thu boy wangin an lo man to ani hetiang taka sum don na diklaw le felhel taka akal pui chin wang te po hinima na a hausa ni kle ngal ho sakna hi US dollar makta duai za somli pariat hu vel ni tora chhut sakni in Khawvel-a Pathian Rawngbawltu sumnga ber palina din hun achel vung mai ni David Oyedepa September ni somni pasari kumsang khazakwa sumnga pasari kumapiang Nigerian thushil tu Christian lekha buziak mi sumdong nibok architect nibok hi Nigerian ramakaushan lian tak Faith Tabernacle le Living Faith Church Worldwide Winners Chapel International tia siatlo bok din tu le presiding bishop ni na chelmek tu ni a he kaushan hi khupui zathum zeta anin zar phara Nigeria ra mai baka Dubai UK le US lam thleng po in anin zar phar vek to ani chumai baka Convenient University le Landmark University a chancellor din hun chelmek tu ani boka Nigeria chuan palar le thilti theiber te zinga mi ani a hausak na hi US dollar makta duai za somli pako hu zet ni in Pathian Rawngbawltu Hausa ber pathum na din hun haumek tu ani kum masalama phei chuan a ber ni na hau chinin tu man antluk phangai lo zoka ma se amai Hausa mi pahni anom tlat to mai America rama Pathian Rawngbawltu langsar le lar ber pol Pastor Kenneth Max Copeland hi kumsang khazakwa somthum paruk December ni rukhan Lubbock Texas US alo pianga Pathian thushilin muntin muntang afangkwal china chumi pialama chuan ziak mi ani boka music lampo atitel theinek Kenneth Copeland Ministry din tu ni in Pathian thusoi athiam hle a rinna mangai na ti damna le siam thatle na lam hi atui pui ber ni in asoi war chin hle a henga athusoi ngai nom le chatak tak te hi TV le internet lama te po thedar chin ni in CD le DVD a shal chwa chin ani bo tuna hian Khawvel-a Pathian Rawngbawltu Hausa ber panin din mun hau mekin a hausak na hi US dollar makta duai zathum pathum zet nia chut ani hi pastor of Lukau Khawvel-a Pathian Rawngbawltu zong zinga sumle pai nga ber ni mek ani a hausak na hi US dollar makta duai zaruk bor vel anga chut ani kumsang khazakwa somsari panga October ni somni pasari khan Republic of Congo alo pianga tuna hian kumsomli paruka upa ni mekin South Africa lama ain bengbel mekani kumsang ni pani khan Alleluia Ministry International kaushan chudinin he kaushana hian pastor na achil ngal buka he a kaushan din kaltlang vek hian mun shanga rongbol na anei china tuna phei chuan a kaushan din hi Africa mai baka Khawvel mun shang Namibia, Congo, Angola, Europe le South America lama po nasatakin anin zar parto ani tin pastor ani na pia lama hian TV channel AMI TV ti chu anei boka
sumpei pun na investment company anei telbok. Top 10 list lama chuan alang phachi alo na a top nan Pathian thusil tular le mi nga event tak Joyce Mayer hi tarlang ve zoi ti ang ani po hi shilo kan om mangin karing lo a Pathian thusoi an le lin chon te po kan info to nge yang ani hi kumsang khazukwa somli pathum June nili a US apiang ani a pasalatan David Mayer nein a pasal nen hian fa pali anei mek bukani Joyce Mayer hi Pathian thusil thiam tak ani mai baka azia lampo athiam le a Joyce Mayer ministry din tu ani boka he a ministry a hian presiding pastor le president din mun chelmek tu ani bok arong bol na hi radio mangte TV le internet kal tlangte a thedar chinani a khovel me che thusil tu zinga chuan alar ber pol chal thei ani tin a hosak na hi US dollar makta duai riat hu vel nia chhut ani a tun din huna hian Rawngbawltu Hausa ber somni na ani me kani ole engpo ni se tun chumatan chuan khatichin kha ni le ri mai sila he video hi in lo hlok puya ngai nom in lo ti nge ka be sein ka du sak em cheu video le peka kanin hule thwai don nia clear tu te in zawai ni man nom mangcha mutui le vek ule